uyalimiting ipower kaNkulunkulu. Yasilimita ngani? Ngokungazi. Mawufuna ukuthi kungazi kuyakulimithela ipower. Khangela uApostle Peter lo uPetro. uPetro nguye yedwa wathena uyindodana kaNkulunkulu, nguye wareceive ipower. Nguye wareceive ipower, first disciple, nguye wathola ipower abanye zayo bayithola. Because behle uqambe apha. Hallelujah. Amen. So lapho uza understand okuyinto lokho. Praise the Lord. Siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Amen. Siyabonga ilizwi likaNkulunkulu. Umkhule kwami ukuthi ulilambele. Ungasekli for less. Ube kwazi ukuthi iBhayibheli le imumethe. And into ekuthiwa uyenze. Into ukuthi uyenze ngeBhayibheli ayisonto entsha. Into eyenziwa nguJesu. uJesu kuphela wayenza ngomzimba wakhe. Wathatha umzimba ohambisa ezulwini. Waphenduka esengumoya lwana wangena kuMary. Wabuye wafika ngena. Wakontinue umsebenzi wakhe eyispirit phakathi kwakho la. Hallelujah. Siya understand? uJesu wathatha umzimba wakhe bambone ascenda esiye ezulwini. Ezulu. Bambone wahamba. Wayaphenduka wathi nakalichili izintandane ngiyabuya back. The spirit of truth is coming back. Esithi umoya wakhe yena. So uJesu waphenduka back wazongena phakathi kwakho lawe. Wakontinue khona khona ukuchumayela kade ekwenza. That's why kungamelanga sitshintshe intshumayelo sitshumayelo kwethu. Kumele sicontinue khona lokho kuchiwo nguJesu ngoba kuthi kuya continue. Hallelujah. Ngingathula ukuphefumula lathi umntana wami lona umelisa alokhu kumele aqhubeke the same thing ngoba ispirit sika Jesu siyafana siyangena kwesimeni zakhuluma the same thing. Hallelujah. Amen. Praise God. Ansesivalile. Baba uNkulunkulu ethembekileyo, Jehova wamabandla. Siyabonga izwi lakho. Enyakhona uyakwenzani? Eche wena. Usaka village 7 use echechi awukwazi kahle ngechechi la. Hayi. Kuyini? Utawulenyeke layithayo. Yala ichechi athenze nje. Yebo, yebo na. Kanti tamanga mayise khulunywa lena. Shalom. Amalayitho nalalayitho khona mase beku-interpreta bakhuluma kwabafuna. Uthi umuntu into mayingayazi, you call it names. Mayingayazi uyayibiza ngamagama. Kuthiwa mayeyazi uyayidestroya. So uNkulunkulu uyayifihla ungabi kwazi ukuthi ngubani. Hallelujah. This is why uJesu ebuyile azangakwazi ukuthi ngubani. Wakhule ngumfana omncane. Hallelujah. Ngoba ngaba bamazi the very time ezelo kwafa abantwana abale 2 years indaba zokuthi uJesu wayefunakala ukuthi afa. Kwafa abantwana abangalacala ngabe wazakala ngabe wayesifa. So into ngabayazi uyayiqeda. Babe ngaba kwazi khona lapho ukuthi uNkulunkulu iplan yeMesland ingakanani bangiqothula. Hallelujah. Once ungaba kwazi ukuthi lokhana kuyini uzakuba kuzabe ukungoyeke ukukhathazeke sokumele uhlale enyameni. This is why azange bebekwazi uJesu ngubani. This is why uJesu noma usenzakala ukuthi so abantu bathi ngubani. Hallelujah. Amen. Abantu bathi ngubani. So abantu bathi ngubani. Abantu bathi kuyini ngoba abantu bathi kwenzakalani. Hallelujah. Abantu bathi kuyini khonokho. Wena ule power in yourself ukuthi uncedise umuntu odingayo obuzayo ukuthi kuyini khona lokho. Ulesibindi sanguwe kuwe ukuthi uchumayele igospel ukuthi uqondise omunye umuntu ukuthi hayi wena hamba usila ngani. Hallelujah. Ulesibindi ukuthi hayi mina ngihamba lapha ngakhitha ugodo bani. Uthi hayi umntana wami wangena ethule ngaphefumula lapha waphefumula. Kwangena umuntu egijima lapha into liqhulile. Igijima efile la. Hallelujah. Wangena ubaba uSibanda wa testify wathi mama lona ngimzwele khona le ekhuluma isithi church le labakithi insizela umzukulu wamadefile. Hallelujah. Amen. Kodwa ungaphela lo muntu phela umuntu. Unless kuze kube ukwasazi.
azakabuye testify but wabe khuluma mama uNkulunkulu ugogo yini wayikhona wabe khuluma ukuthi ngani yasithethi la kambe emesileni saphuma komunye umfundisi umntwana lesi sagijima umntwana wasifela across the road omama bakhona baphuma begijima emesileni bahamba bathatha umntwana sifa lapha bangena la phakathi sabathola baphuma abantu bangikhona le methi yabelomlilo bafika bafaka umntwana ukuthi umuntu kule methi yomlilo kodwa yinyoka lomlilo kodwa masikhuleka sithini fire yes ifire lena iyeconsume umkhuhlane singakufaka emethi la sikhuluma la siyakwekela kwapha imethi lena iza kuchisa konke uzagodola uzachisela khona phana kuzayiyofuka konke ngoJesu Kristu haleluya yikho ukuthi ubone ukuthi it's not me asimi mina ngokukhuluma khona kunyakhuluma yena ngoyenza haleluya amen praise God so khangela lapho kuthiwa verse 14 uJesu uthebuzile wathi lina bathi ngubani abantu kuthiwe bathi nguElias bathi nguJeremiah bathi ngoWhatever uJesu uthi ku15 manje wabuza wathi lina ke lithi ngingubani uSimon Petro waphendula wathi unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo 17 uJesu waphendula wathi ubusisiwe wena Simon indodana kaJona ngoba lokhu kawukwambulelwanga ngumuntu wegazi nenyama kodwa uBaba osezulwini siyabona bazalwane ukuthi amanga abantu ababengu-12 abafundi uSimon Peter nguye waqamba i-answer wathi hayi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uvela ezulwini kaNkulunkulu abanye abantu akhe imagine ukuthi kwakunzima ungakanani ukuthi abanye ngabakhulelayo uJesu beselusembazi abanye bakhulelayo bembone bazama joga nobaba abanye bakhulelayo kutheni beseza lokwana kumfana omncane uphukela kwelidaba lezibungu all of a sudden umfana lo sokuthiwa uMesaya umntana kaNkulunkulu how did it happen kwahamba njani uyaku-understand that uyabona ukuthi wakhona ukuthi kuba nzima ukuthi uku-understand but sithethi into yonke ithole eBhayibhelini mase sikhangela eBhayibhelini sikhangela ukuthi okay uMariya ulabo abanye abantwana ngathi uMariya abanye abantwana ulabo uJesu so firstborn as in the body uJesu so firstborn uJesu firstborn in the spirit uMariya ulabo abanye abantwana but lo mntwana mayezalwa umama ke eyivirgin engahlangananga nomuntu wesilisa kubuye ingilosi ifika imtshela ukuthi uzazithwala uMareze kuza ukuthi njani ethi umoya ongcwele uza kubuya phezu kwakho uzithwala so umntwana lo kabe kungubani uyabe ngubani bazalwane umntwana umoya ongcwele abanye zabibuza ukuthi kanti umoya ongcwele lo Jesu lo Holy Spirit lo Holy Ghost lo uNkulunkulu kanti kungu-5 kunga hayi into eyodwa haleluya umama uMariya mayesezithwele isisu sakhe sokuqala as a virgin usithwala umntwana womoya a spiritual child maye mzali umntwana lona loyo uyazowabuza wathi kungenzeka kanjani kanti umoya uzabuye ube phezu kwakho usithwala umntwana ozomzala uzamuthi ibizo lakhe nguJesu uzoba ngumsindisi uzoba nje abenje haleluya amen so noma sezala abanye abalandela lwana abenyameni uJesu yakwazi umama yakwazi lo kwavela ingilosi laba abanye zaye nguvela ingilosi laba ngahlangana noJoseph lo haleluya so mase kubuya lapha uJesu uthi so lithina ngingubani hayi siyayizwa indaba uyindodana kaNkulunkulu uthena hayi lokho kuvezwe nguye uNkulunkulu okungangokuthi isiganga sonke lesiyana lapho kwakuzalwa khona uJesu bonke abantu bakhohlwa kudala uyabona ukuthi umuntu ukhohlwa fast nje wakhohlwa kudala ukuthi kuye kwaba le problem yokuthi uJoseph wayefuna ukuhlukana noMaria esithi uzithwale njani kuye kwaba lesikhathi sokuthi hayi asamthatha ngokutholakala izithweni
kodwa indaba yalungiswa ngendaba zokuthi ingilosi yavela futhi la kuJoseph indaba yalungiswa. Abantu okuzala umntwana sesikhulile sengingugcinano sekhulile sengivele ezimhlophe naye. Hayi indaba ukuthi kwazalwa njani kwaphana konathiwa kula muntu wazi. Kwazi. Hallelujah. Kuze kuthiwe ngugcinani abantu. Hallelujah. There's the issue. Amen. Kufana la unje so. Mama kholo wakho ngiyabakwazi. Baphuphana, babonana. Ulandene emhlabeni ngoba kula muntu ongabe ngale briefcase yakhe. Ukhona omunye nomunye ubizi ukuzoyenza umuntu. Hallelujah. Praise God. Amen. Mase kusebevule lawa, sevule uSimon Peter uNkulunkulu nguyonga ovesi into le. Zwana ukuthi kwathiwani. Zwana ukuthi kwathiwani ngomuntu understandayo ukuba kwazi ukuthi indaba okiyo, ukwazi ukuthi lapha eMesland landeni. Ube kwazi ukuthi uJesu ngubani, ube kwazi ukuthi mamfundisi ngubani, ube kwazi ukuthi abantu abalandeli kwenze njani, kufuneka kutheni. Why kwaze kwakhiwa vele khona la? Kuyakhelwani khona lapha. Hallelujah. Praise God. Why kungakhanga ngokubulawayo kanti? Why kungaze why? Abaningi bakwazi ukuthi indawo sasisipostpone. Ilaba nje besilindele basifuna. Hallelujah. Why kwabuya la? Wena sizablo khumile khona ngalo kusithi hayi ngale labana bayathengisa lokuzeni impoko zombuya labana batheni hayi ungazi lutho. Abalayita hayi kulayita into yakho izisaba uyithi usiyenze nje sikamsulu ngokuyela into ebusuku. Into yakho ngakuthi ukuzwa njani? Hallelujah. Ungazi kufana nalani? Abadala laba babekhulu khona ukube yibapha abadala bangibona beqinisile. So asibaleni mama siqhubekeni ku verse 17. Hayi verse 18. Zwana ukuthi uJesu sesithini emuntwini okwazileyo ukuthi uJesu ungubani. Once wabakwazi ukuthi iHouse of Peace Church of All Nations, ichurch yona leseMesland esekuwa, kuyini ilandeni uNkulunkulu uyakugcoba because you are ready to take the gospel. Hallelujah. That's why manje kufuneka amaphila. Amaphila ngabantu kanjani aba-understandayo. Zwana ukuthi iphila lenzwana selikhulumile ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu. Bala mama. Ngakho ngiyakutshela ukuthi unguPetro. Njalo phezu kwaleli dwala ngizakwakha ibandla lami futhi amasango eHadesi akayikulehlula. Yesuthi uNkulunkulu yakha ngaphi churches? Phezu kwerevelation umbono. Phezu kwerevelation kaPeter. uPeter sethena wena uyindodana kaNkulunkulu. Lokhu uvezelwe nguNkulunkulu. Ukuthi uma uvezelwa so ungumprofeti ukuthi uyiphila yikho lapha ezafaka khona isonto. Apha bala mama. Uzwe ukuthi kuthiwa ngoPeter. 19. Ngizakupha izihluthulelo zombuso wezulu. Ikhiye. Loba yini oyibophayo emhlabeni izabotshwa lasezulwini. Njalo loba yini oyithululayo emhlabeni izakuthululwa lasezulwini. Lezo bazalwane. Lezo ukuthi mawusiba lolwazi, usiba le revelation, ulale, umbulele ukukhangele, uvezele into yezulu. uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa. Ichurch kaJesu ifundwe ku-Revelation. Revelation chapter 3, the Church of Jesus Christ. Is founded on the revelation. Ma ichurch kaJesu Kristu ungazange uvezele. Akwazi ukuba khona kwe-church lekuvezwe ama-revelation upon revelations. Ma ungaba nama-revelations, imbono uNkulunkulu embonisa ukuze ube ichurch. Ichurch kaNkulunkulu ayakhiwa ukuthi ngizagamba ukugqokeza ngo-3, 4, 7 bakitenda phasi kwi-church. No, ichurch hayi ungayakha ichuchu mayakha, but ichurch ekaJesu iyakhelwa ku-revelation. Uyamusa uPeter utheni wena uyinkosi umntaka kaNkulunkulu. Uthi upon you Petro rock ngizayakhelana ichurch yami and amagedi kahell kasoze ayithinta. Bala mama. And ngizakupha ni amakhiye ekingdom. Kingdom sakhuluma last week, kingdom utsho power, the power of God, the power that created the heavens and the earth. So manje zakunika izihluthulelo, zakunika amakhiye, uzovula uvale ngendlela ofuna ngakhona. Hallelujah.
And I will give thee the keys of the kingdom. The kingdom of where? Of heaven. And noma yini oyibophayo ulapha emhlabeni ibotshiwe esezulwini. Hallelujah. Yikho ukuba yinceku kaNkulunkulu, yikho ukuba umfundisi. Ubufundisi bonke lobo esikhuluma ngawo ngokudlala. Ubufundisi bakaJesu nawo benza the anointed. Angike ngithulule le anointed. Yena nguyakho isikhiye mukwenza be healed. Kodwa zayelapha abantu Jesu. Kumele konkhana sebekwazi ukuthi umuntu akaFred akakwazi ukwelapha. Hallelujah. Amen. Umuntu akaFred akakwazi ukuprofita. Isiprofit umprofit uJesu ophakathi kwami nguye lezi zinto. Hallelujah. Kumele sibekwazi ukuthi uJesu kathatha udumo ngaso sonke isikhathi. Udumo lungathathwa inyama yomuntu. Hallelujah. Akulanto engingayenza engazange ayiveze yena. Hallelujah. So, kuverse 19 uye akade ngokugcina wethu. Ukuthi usuliphila likaNkulunkulu wenziwa waliphila likaNkulunkulu. Ukuba liphila automatically ukwenza ube ngogcotshiweyo. Usunike lawo makhiye okukhulunywa ngawo. Hallelujah. Usunike lawo makhiye ukuthi yes, no. Okungangokuthi nibazana. Ngingathi kuwe khathesi ungahambi kobulawa ikusasa. Ungahambi. Ngingathi hamba. Ngathi noqala ikhwekho ungayi kobulawa. Whatever you bind ngubophayo sokubotshi. Hallelujah. This is why uyozifundisa esithi ngiyakuvula I open. Hallelujah. So namhlanje sikhuluma ngani? NgoNicodemus owayengayazi idea. So that singabona Nicodemus one way or the other. UJesu uthi zalwa ngokutsha. Masuzelwe ngokutsha usuzafunda athi umntwana ozelwe uyafunda. Ukuhle afundiswe ngesipunu. Umtholisele kuze kuye kuhle kuze selipholise liqinile kuze kube imbumbuluza esithwala kuze kube sokumsobanti lathi masizala kufana khona ukhulu umbhida wazala sorry kuza besebenzisa ukhulu umbhida wazala engaka so besakwazi ngo22 or 20 2022 ukhulu wazala ngokuthi 2022 3 years back wazala ngokuthi. From that day ukhulu ezalwa ngokuthi wahloba umfana omncane. Ofunani iporridge likaNkulunkulu. Ukuthi azazi ukuthi ungubani, ukuthi kumele aphile njani. Hallelujah. UNicodemus besikhuluma ngaye eBhayibhelini ube ngumfundisi. Usekhule wazi waba ngumfundisi engazazi izinto zezulwini. Uyayibona indaba? Amen. Hallelujah. So thina lapha sizama ukuthi sibuyisane eku-understanding izinto zikaNkulunkulu. Once singa-understand izinto zikaNkulunkulu akulanto yazithinta. Yazi ukuthi wani? Ungabala ku-Isaiah 54 verse 17. Kuthiwa asikho isikhali esidalwe nguNkulunkulu esingakubulala wena. No weapon formed against you. Mawubala ku-Amplified asikuthi no weapon asikho no. Asikho esidaliweyo so far esingakubulala. Asikho. Zonke ezidaliweyo zidalwe uNkulunkulu uyazazi zonke. Can you imagine? Ufuna ukudubula uyawazi umbhobho uNkulunkulu. Holy Spirit ispeed sakhe sifaster than umbhobho. Ufuna ukubhomba kuyini uyipha kufunzenzana umuthi. Konke ukwaziwa uNkulunkulu konke. When you have to understand yourself. Once when you must understand that, this is why Apostle Paul noma selunywe inyoka esandleni. Kodwa ubaba lo selunywe inyoka wakhithizela emlilweni. Inyoka wele. Hallelujah. Kazange afe. Apostle Peter agcunizwe cooking oil ibila abazange bafe. Once you understand who you are undestroyable. Hallelujah. You cannot be destroyed. Hallelujah. And the power yankhona ila good. Once ungayi activate uNkulunkulu udinga isiqholo. Yesiqholo.
udinga isiqholo ezinjengaboDaniel. Daniel uyafakwa ezilwaneni ezilambileyo wena. Ungaqhubekela ukukhuluma into leyo kuMdalwane. Faka isiqholo. Wathi faka. NoNkulunkulu mina ngikhonza. Ngiyazazi ukuthi ngivela ngaphi. OShadrach, Meshach naBabednego siyalifaka emlilweni lina liyabutsha. Wathi noma ungenzani ngeke sikukhonze king. Faka emlilweni. Hallelujah. uNkulunkulu udinga abantu abastubborn, abayisiqholo ezwini. Ma ungaso word practitioner, ungasomenzi wezwi, uyaba isiqholo njani? Uyaba isiqholo njani? Uthola inyoka ikhosele emgwaqweni la, gijima uze uphenduka le. Akusitshela ukuthi uzoyibona dade wapha nje. Agijima phela usugijima ubalekela into ecross emgwaqweni lapha. Abantu bebayibulela. Ayimove ithe dada. Uthi hey, gijima uwe wedwa ngekusala igodi ngalo uvuka usicela uthuli. Uzongavela kanjana. Hayi isaba lokuthi obhilithi ucheck ukuthi wayini wandawo hayi. Usuka lapha usubethela. Utshela abantu kule nyoka endaweni enje kathi ifile. Khona noma iphila. Into yothamela ilanga. Ifaka umgogodela ngeli iphilayo. Ungaphosela ilitshe siba le yakubaleka. Because ule dominion over inyoka. Hallelujah. Uyabona mawungala identity mawungazazi ukuthi ungubani. Uzahlala igijima. Praise God. Ukuthi uzube strong usukela ngaphi? uNicodemus wayezazi bazalwane. Wayezazi uNicodemus. Kodwa inkalakatha yendoda. Asidinga sesithi ukhulunga ngomnanga kodwa. Uholdi ilizwe nguye libambileyo. Abona uJesu kusuka. Sesiyabuza. Abantu abahandlayo ayibaba controlayo as a leader. Ucanga ukuthi baphefumule. Hayi khona. Wena phela mawulidwa into engalamehlo la uyawela egodini. So uNicodemus wayebona ukuthi kathi lapha ubaba lo obuyileyo ufika khipha amadimoni avusa abafile ayenza ukuthi thina kade silapha lamaBhayibheli ethu amakhulu into le kayenzakala kathi kwenzakalani. Hallelujah. Amen. Nawe mawusesontweni yakho lapho hamba khona secha la uzibona ukuthi kathi lapha ngingaphi. I-high school, i-primary, kuyini-church ngingaphi. What's going on? Hallelujah. Amen. Lapha i-advice engunika yena ukuthi connect lo babakho. Uzama uzokhuluma lawo. Sasikhuluma ngeThursday. Lapha ngizotshela ukuthi funda ukuze uNkulunkulu ekhuluma lawo. Hallelujah. Yourself. Hayi ukuthi mina ngithi nayi uthe. Kumele benza ukuthi uthe la uthi hayi la mina. Azothi ngiphupha into engathi. Because uNkulunkulu there is nothing engayenzakala kuwe ngakutshengisa. Nothing. Hallelujah. Nothing. Akula. Ungabona uphuphile. Navela mphupha nkonza. No, it's because the spirit sakho sise. Sekansi. Unukufitwa. Hallelujah. Amen. Praise God. So uJesu uthina ngizalitshela njani ngilitshela okwalapha emhlabeni kanti ku-understand. Manje kwezulwini zabe zatshela ngithini. Kade uzombuza ngokuthi uzazalwa njani ngokutsha. Ubuyele njalo isizwe sikamama nje obusungaka. Vele wawungumbuzo wokubuzwa ngumuntu ongangoNicodemus lo. Ukuthi nje ungathi umntwana ongakana ngeke abuze ukuthi ngingabele isizwe ngoba uyakwazi ukuthi uzangiginye. Ngizangibela njani. Kodwa Nicodemus wawubuza umbuzo lo. Inkalakatha kakhulu wawubuza. Manje ngizabuyela kanjani isibelethweni sikamama sengimdala kangaka. Ha. Mayebuyela ngikhaya lo mngakho wafika wathi kambe shona ungabuza uJesu khona. Jesu uza sikhulume. Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye have received not our witnesses. uJesu uthi thina ngiqinisele yakutshela thina sikhulume sikubonile sikwazi lehloko lokukwemukela. Maye seqhubeka lapha nithi if I have told you izinto zemhlabeni, if I have told you earthly things and you believe not, ngikutshela komhlabeni ukuthi ibhasi ifile lapha esitolo ungayi ngale. Ukubona umntwana ephikisana lapha. Ungayile wena yalala uzobona into yokusiya. Ngithini? Do you know, as small as that thing is, you
yikho sokusenze sabuyela phansi. Umntwana umtshela into lapha, kumbe umuntu omdala umtshela, hayi bo, yenzani so, ngasathola hani. Haleluya. Unasiza esithi wabuye logodo, ugodo lwalungelile phezu konyawo. Lokho uthola ugodo. Futhi lo futhi wawulomkakho. Wawulobhuti Ncube. Ubhuti Ncube uyabe uyantshela wathi ngale khona unkosikazi. Unkosikazi ngalinyawo kusi. Angafika lapha wathi angikwazi ngizafika. Umbone ukuthi umntongo kwakuthwele nzima. Ungamlane saqona inyawo ngabona. Angaqhule efike la, hayi sizazama. Wamba wamthatha. Ngakhangela uNkulunkulu. Yayibona ifiye. Yayibona ifiye le. Ifiye le phela usungaqhunywa lo. Indaba ifiye. Akula lutho wena mntwana usidinga isibhedlela. Asikhuleke singakhuleka lapha wena. Usuzazi ukuthi wena ungubani. Wena okwakhona mntwana, umuntu wokusolve ama problems. Iproblem lesifikile. Engadingi ukuthi uthwale lokomunye umuntu. Khuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu akuniki anesthetic. Yona kade beza kuhlaba yona sebeku-operate. Uzizwa kungasebuhlungu ngothuli. Haleluya. Amen. Unasiza wezwa izwi eliphuma ngaphi encekweni kaNkulunkulu wenza. Haleluya. It's very difficult ukuthi silalele into esitshelwayo. uJesu uyakhuluma la uthi ngitshela izinto zenu ezemhlaba uthi imbuzi leni inyama leya ayikhona ibrown le. Hayi inyama, hayi. Lena. Hayi brown. Ngaphakathi ngeke ngitshele umuntu. Ngeke ungitshele lutho. Yikho ngikwazi. Vele awusayibuye lembuzi eminyama lokho engazalaza yibona because nangaze zibrown so yibrown. Hayi, kade sokulezi inyama hayi ibrown. Ispirit translation basala. Abafana sisila uJesu wayebatshela into abayikhangelele. Hayi umuntu uyafa avuswe, hayi angeke avuke. Hayi amehla avuleka, hayi angeke avuleke. Baphikisana lobani? Lo mnikazi wamehlo. Hayi umuntu angakasile ngesabatha manje. Ngesabatha baphikisana lo mnikazi wesabatha. Haleluya. Amen. Ngiyabona ukungazi bazalwane. uJesu maye continue ukukhuluma noNicodemus. uJesu ngabe kuthiwa ngomuntu uNicodemus wathwalisa nzima uJesu lapho. But uJesu wayekathwala nzima. So ku verse 13 ithina. And no man has ascended up to heaven, but he that came down from heaven. Akula muntu okwahamba ezulwini. Ngaphandle kwakhe yedwa uJesu. Nguye ongasitshela ngezinto zezulu. So why sengafuna ukulalela izinto zezulwini? Asambeni ku Matthew 16. Matthew 16:13. Sibonene i-account ezasisiza. Haleluya. Kuleni viki sakhuluma ngomama lwana umSamaritani owathola nguJesu emthonjeni anti sakhumbula. uJesu uzama ukuthi uzonatha amanzi, uthi thatha amanzi ukunike mina qala uthi hayi amanzi hayi thina amanzi nasinathe emthonjeni wangikhaya okaJacob hayi namanzi hayi. Wathi ngabe uyamazi umuntu okhuluma la ekade singabe uyangikhela amanzi unike nathi. Umtshela ngani ngezinto zezulu. Lokho ekhuluma ngengane ekwani ukuthi hayi umthombo wakomkhona zilwano ngale egorongeni yikho kwakukhulu. Lokho ekhuluma ngento zakokhulu wakhe ukuthi umthombo wakoJacob umthole lokho evuka ukuthi amanzi uthi hayi mina I am the living water. Natha lapha. Haleluya. Amen. Khangela ngikhaya, uyena uhlezi khona, uyena ngikhaya, uye khangela lapho kuthiwa khona abadala. Into zabadala. Indlu yabadala. Abadala. Yonke into abadala. Umthombo wabadala. Ngale badaleni. uJesu uthi hayi mina yimi ngimdala. Bona bothi ngabadala yimi ngabadalayo. Yikho ngenza ngibe mdala ngoba ngiyakwazi ukudala. Amen. Haleluya. Somba nomdala. Ngubani omdala kahle sabantu? uJesu nguyomdala ngoba udalile. So why sinika abantu abangasobadala icredit? Why sibanika icredit singaniki uJesu icredit?
laba ngabazali bethu. Kulabazali, kulabadala. Kulomuntu omdala oyedwa zwi osinika abazali. Hallelujah. Abazali. Hallelujah. Praise God. So Matthew 16 wethu lana sizambona ku-30 when Jesus came to the coast of Caesarea Philippi and he asked the disciples saying, who do men say that I am? Lithi abantu bathi ngingubani? Like esiNdebele manje. Matthew 16 verse 13. Wathi uJesu esefike emangweni waseKesariya Philippi wabuza abafundi bakhe wathi, abantu bathi indodana yomuntu ingubani na? 14. Baphendula bathi, abanye bathi nguJohane uMbhaphathizi, abanye bathi ngu-Elijah, abanye njalo bathi nguJeremiya loba omunye nje wabaprofeti. uJesu yababuza, abantu bathi ngingubani abantu? Abantu bathi, yazi kusakhuluma ngakho. Abantu bathi ngeMesling, ungakho na? I-Pentecostal Church, iSabbath, i-Anglican, hayi i-Church ekhiwa nge-England, hayi ngama-Satanist, avela iBhayibheli abalibala likho, bafuna imali yabantu. Wena, what do you say wena uthi ngokungaphi? Nasizutheni ngama. Themesele ngaphi? Lapha avukela khona. Maybe mawungakavukeli khona ungakwazi. But khona lokho kuseBhayibhelini esikubala kade ezithi wazi ngesikhathi seBhayibheli lokho kukhona namhla. So abaFarisizi, oNicodemus, abale confusion, abadukisa abantu, abatshela abantu eceleni bakhona. Ukuthi uyambuza kade sithi usomkhatshana ungakanani eMesland? eMesland ukhatshana uyakhona mbuzo. You don't need ukuthi ubona kahle. uJesu uyokubona. Wena mawukwenza sengabe uhlezi khona la. Abantu babhizi bakhona. Ngapha enhlizweni bhizi. Ngiyumkhuleko wekhona. Akhona ukuthi uqaqambe wonke umuntu ebuzo. It's okay masikhuleka la senza ama-mass prayer, senza ini kumbe ekhaya. But kulengile yami prayer ye-one on one. Ukuthi uyakuthule ukuthi uyahlakula umama lo kanti wena ubhizi ukhuluma noNkulunkulu. Ubaba lo uyedinga inkomo kanti wena ubhizi ukhuluma noNkulunkulu. So kulalwa laphana sasikhulekele labantwana, uyakhuleka mpela ekhuleke esithi ngoma ekitchen ikhuleke labantwana ihlukanele kuma-bedrooms. So ufika after bedroom siqala. Hallelujah. Usungena kujele uthi usiyajumeka ujumeke ispirit sakho si-alert i-area yakho injani ibambe isignal. Hallelujah. So noma usuku lapha lapho kuhlaselwa khona awutholakali ungala signal. Hallelujah. Praise God. So lokhu nanke lapha ukhona lapha kulama bracelet amakhulu, kulama bracelet amancane. Bona ukuthi ulazo lezi zinto. Laba besikolo mawusesikolo yakhangela ibracelet ukuthi ibhalweni. Qala ukumeditate konke ubhalwe. Ivesi. Ubhalwe ibracelet ivesi. Ikhombela uma kuthiwa God bless you. I am blessed in my coming. Ngokhuluma enhlizweni. I am not to God bless you. Father, you are my God. You are blessing me. I am blessed. Ngikhuluma. I am blessed. Ngibusisiwe mangihamba, ngibusisiwe mangiphenduka, ngibusisiwe mangisidla, ngibusisiwe mangisenza ukuthi uyakazi ukuthi umkhuleko siwudinga ukudlula yonke into. Amen. Because usungahitshwa khona la sokudingakala ukuthi usithalele enkani. Ungafiki uphelele ezinyangeni. Ngokuhitshwa nje usidla. Hallelujah. That's why umkhuleko uqhakathekile. Kuthiwa pray without ceasing, pray without stopping. Usidla uyakhuleka. Don't sleep. Hallelujah. Ngitsho spiritual. Ungalali spiritual. Hallelujah. Amen. So that lokhana kuyakunceda to activate your faith, to renew your belief. Kuyakwenza renew i-belief yakho. Hallelujah. Amen. Praise God. So sesidlule kulokhana izezethi ingakhulumi ngokhohlwa. I think ikhona lokho. Sesikhulume ngedrama ogogo bapractice nge-Christmas sometimes uzobeka ilanga kule siyaba le-Mesland Got Talent apho esifuna ukuzwa khona uthwele kwakhe. So igroup yangikhona yiyo naleyo futhi eyabe isenza idrama. So siyabe sikhetha abahlabelela imbongi abayenzani whatever konke ukuya ngaphi uJesu.
Manje konke udumo luya ngaphi uJesu. So uthi ngile talent nelipho nguJesu lokuhlabela uzokuma lapha usihlabelele. Udumo luya kubani? Hallelujah. Ifuna ukubonisa ukuthi uNkulunkulu wanikani kumbe yadensa kumbe yenzani. Whatever. Hallelujah. Amen. Praise God. And then sile revival elukona we are coming. Sile revival elukona on Wednesday night evening. Ama flyers sokuletha ukuthi yenziwe. So kumele abhalwe ngemakhapheni fakwe ezihlahleni whatever very fast and obudingani kumele lingahlali phansi. So ifake lapha so kwenzeleni ukuthi sibe ne revival elukona. uNkulunkulu ukhethe ilukona because of ikholonweni. Hallelujah. Amen. And then after a revival elukona kuzoba le branch bese lizwe adingake so elukona kuzoba le branch kuzoba the House of Peace Church of All Nations. Amen. Hallelujah. Not ilukona aside village 3. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So God is raising the standard for abantwana bakabahambe ebusuku because abantwana bevillage 3 labazali bakhona be all night prayer babuye balale behawula behambe behawula. uNkulunkulu khangela inkolo esifanele zona lezo. Amen. Hallelujah. Umuntu yasuke village 3 edinga uJesu. Omunye ukala Jesu pheze ngemva kwendaba. Uyayibona indaba? Amen. Hallelujah. Praise God. So asingenene ezwini asoze sihambe kakhulu ezwini namhlanje because of ama activities lana esikhulume ngawo. So ngeThursday sikhulume ngoNicodemus chapter uJohn chapter 1. Ade bekhona uJohn chapter 1 esikhulume ngaye uNicodemus. Kumele sibe ngabaqeqeshi beBhayibheli bazalwane. Inyoka izaleni? uNkulunkulu uzalani? Mina lapha ngizalani? Njengomama lapha mina ngizazala bani? Kumele mina ngizale ama-word practitioner because mina I'm a word practitioner. I'm a doer of the word. Umenzi wezwi. So kumele wonke umuntu abe i-word practitioner. Udokotela is a medical doctor or practice ukuba ngudokotela. Angahlale ngapractice ugraduate waqeda ahlale endlini. Ngudokotela mina. Elokhu egqoke ijacket yakhe ngudokotela. Udokotela. Oyi-football athi hayi khona ugqokile ikit yakhe uthwele le football esandleni. Ngiyadlala yazi ngiyadlala mina. Udlala ngapha ngiyazala. Ngistrike. Ngaphi? Yebo ngiyadlala kakhulu. Ngaphi? Kumele simbone dlala nje. Yes, so mina lami ngumfundisi oyi-word practitioner. Ngiyalipractice izwi. Ngipractice ngathi uyaxolela ngiyaxolela. Ngathi uyathanda ngiyathanda. Ngathi uyenzani ngiyayenza. uJesu ngathi yenza ngiyayenza. Hallelujah. So lapha ngizala ama-word practitioner. Praise God. Senza ama-word practitioner la. Ngathi bezile ukuthi mina ngafundiswa. Omnye la uthi mina ngezwe izwi. Omnye la uthi inko kwenzakala la. Sifuna khona lokho ukuthi singazali ibululu lingazali phimbi. Anti? Yes. Hallelujah. So izwi likaNkulunkulu kumele liphume kuwe ngamakhaya. So ngeThursday ababekhona safunda uJohn chapter 1 owayekhuluma ngoNicodemus. Iyo siyavuma kwakunguJohn chapter 3. Sonke siyavuma. Yes, John chapter 3. Khona basibuzela nsinze ukuthi kungene la wantu usuzule bela usakhoza. uJohn chapter 3 ukhuluma ngoNicodemus. Verse 16 isikho saziwayo lesikolo ukukhulunywa ngobani? God so akula muntu ongasazeli sana. John chapter 3:16 for God so loved the world. uNkulunkulu wathanda ini? Mina khuluma ibizo lakho. uNkulunkulu wathanda ugede sikangaka waze wanikela ngendodana yakhe. So mawubhala ivesi langifaka ibizo lakho. John chapter 3:16 ungakhohlwa ukuthi uyathanda. Waze kwathunyelwa ukuthi azokufela. Hallelujah. Amen. So siyabuyela kwapha abambeni kwapha John chapter 3. So John chapter 3 sidlulela phana uNicodemus esenyonyobela uJesu ebusuku
esebuza ukuthi yabela njalo esiswini sikamama wakhe, uJesu uthe you must be born again, anti lapha into esifuna ukuthi siyikhangele zabe sikhangele futhi lo Matthew 16 ukuthi si-understand into okhulunywa into esi-confusion esibone lapha eyabona iNicodemus nabanye bakhe ukuthi that confusion ikhona lakithi today we esibuzanayo ukuthi uNkulunkulu uyabuza ukuthi so abantu bathi ngingubani, abantu bathi ngingubani, hayi bathi ngubani, lina ke lithi ngingubani. So sibuyela kukhona ukuthi unless you are born again you will not understand izinto zikamoya, izinto zikaNkulunkulu. uJesu lapho ukhuluma lo John lokho bekhuluma so kuverse 13 kuverse 12 uthela verse 11 so uthela uthi ngiqinisile ngithi mama la kuverse 11 3 ukho ivule sindebele sibale Ngiqinisile ngithi sikhuluma ngesikwaziyo njalo sifakaza ngesikubonileyo, kodwa lina bantu alingamamukeli ubufakazi, kalibamukeli ubufakazi. Ngikhulume kini ngezinto zalapha emhlabeni, kodwa kalikholwa. Pho lizakholwa kanjani nxa ningakhuluma ngokwasezulwini? Hallelujah. That's what I want us to sikhulume ngakho. Ukuthi ukhulu mbida mayelo ekhuluma nezinto akhuluma ngazo besihleka khona la. Ukhuluma ngabo Joseph, ngabo Mary, ngani. Nje all impilo yakhe ihlale ekhuluma ngoJesu wabuye esihambeni. Asizwe ukhulu lokhuluma ngani. Avela sizwa lo. Yazi ukuthi sabakwazi nini? Ukhulu lo singagqibela inyama lephansi emhlabathini. Yikho lapha esizabakwazi khona ukuthi umdala nowayehlale khona. Hallelujah. Amen. Even ngesikhathi sikaJesu, uJesu sebethelwe esiphambanweni sebebona umhlaba usutshintsha, ilanga litshona emini, sokusiba mnyama, sokusiba le earthquake, umhlaba usuzamazama. Yikho lapha kwathi dlwe ukuthi ha ibiyindodana kaNkulunkulu ngempela. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uyasiqhubela izinto phambi kwethu ni asiboni until kuze kuthathele. Hallelujah. Amen. Siluze silakho ngesingelakho. uJesu thina ngikhuluma lani izinto zala emhlabeni bali understand. Okwezulwini ngitshena ngwesikhathi vela alizizwa ukuthi ngithini. Hallelujah. Amen. So uNicodemus from ekuqaleni enyonyoba esiyabuzwe ebusuku kwaye kuyikunga understand okwamenza wanyonyoba. Sikhulume last Thursday and Thursday. Lapho sikhuluma khona ngokuthi kuhlangene lokuzehlisa ukuba humble, ukuzehlisa ukuthi ungahle mawule pride ngiyakwazi konke. Okay. Bathi ubaba lo wathi hayi yekela ngiyonyobe ebusuku. Ngiyithola kahle into. Hallelujah. So lathi kade sinasinyonyobe emini sizofind out, sizofunda izinto zezulwini ngoba thina savela ngapi? Olesaba ukulevel ezulwini. Savela ngapi? Ezulwini. Sikumele sazi izinto zangapi? Ezulwini. Even le nyoni ingacaca ukuthi unini uyayifundisa ukupapa. Hallelujah. Amen. Uyifundisa ukupapa. Thina sibona ukuthi ibhuju yikho lokho. Kubulala lesithwala le porridge umdoko delele sokutshona khona ukhohle usithi ibhuju lapha mawusithi ibhuju lapha nosalo umama lo baba lapha okwazi kuvelela hayi mabe kwazi 8 days bakuthatha bakungenisa echurch bahamba uyebuza ibizo kumfundisi ibizo lakhe ngubani umfundisi. Hallelujah. Amen. Khona Yesu ukhulumelana sikhuluma ukuthi leli ngakazali likibe le clue yazi clue sikukhulumela ukuthi lineli batsha antizula abadala besithini uthi mina lingcono abantu abalifundisayo. Umuntu ezalwa lisitshela ukuthi lingu2 mama lo baba ngowethu simsele ikhohle ukuthi inhliziyo yakhe alibonanga isisu laso kalasho alikwazi
Izabona nje kuyatofayila, kuyagula, ikuthwale futhi likuhambise komunye umuntu okuthiwa ngudokotela. Ngepho uqala kuyo enyangeni. Inyanga la ivutheli ithunqisele kukhwehlele kuze kuhawule. Kungafi, phile. Utshona amanye amalanga aya kupholi ukutholelwa ngaphi udokotela afika hayi kulesikhala enhlizweni secheke ngemtshini. Isikhala singene njani enhlizweni? Kwazakala. Uthi ube lo yedwa ngakhumbula asibisele lapho kwavela khona kulo wenza inhliziyo. Haleluya. Amen. Batsha lezwa. Amen. Abatsha lezwa. Angisho ukuthi abadala bengizwa abadala ngenzela ukuthi bathwale bayengezelela bafike bathelele ekhaya. Haleluya. Into yonke le eyimi nje ibone nje so ivela kuJesu. Yonke i-complete kit nje so ivela kuJesu. Ukuthi function kahle kumele ihlale connected ngaphi? Khona beyavela khona. Haleluya. So ma i-problem esila ukuthi sifunde uku-understand ukuthi kayisibo balapha thina siyachayisa. Ungachayisa uhambe. So lapha uzopractice impilo yangakini phezulu. But i-problem lapha esizalwa khona uthola ukuthi vele yena impilo yaphezulu abayazi. Sebekuthathe bakuphendule. Uthi usungangokhuluma umbhida khona ukudiscover nje umzulu sithi wangena lapha emesileni kodwa. Haleluya. Amen. Ngiyakhumbula ukukhuluma umbhida mangikhumbula kahle. Engena ukukhuluma umbhida kwaba le prophetic word. Yanti khona. Ukhulu wakhonviswa nguJesu wakhuluma la. Kuze nangangikwazi ukukhuluma umbhida. Nangathi kulomuntu omdala echechi. Kwakulokhulusa Nkosi ayide yakho. Ngiyakhumbula. Izwi elavela kuNkulunkulu elatshela ukhulu umbhida ngempilo yakhe. Yilo lenzokhulu waphenduka waba nguKristu. Khulu lamanga. Haleluya. Amen. Sukusela khona umuntu omdala zangabe yakhangela emuva. Umuntu omdala wadiscover ukuthi hawu ngazalwa ngale kondlovu mina. Bangithatha bangisale kanti mina ngiyinceke kaNkulunkulu. Haleluya. Ndawonye sihlangane namhlanje. Simphakamisa. Amen. Sizwile ubufakazi babantu. Indlela yokubona ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Haleluya. Amen. Ngoba ngendlela esicabanga ngakhona ukuthi uNkulunkulu ngubani. Asinike safa samfinyelela. Sibancane kakhulu. Haleluya. Amen. Mase bali iBhayibheli lapha abanye bethu sicabanga ukuthi izitori. Sizwile ukuthi uThobile utheni. Uthe ungadlali. Ungadlali ngebizo lelithi Jesus. Haleluya. Amen. Ngesikhathi sehlele kumemeza idemon aliqontshayo waliqontsha. Labona ukuthi hayi kulenye weakness yokuthomba. Labuye lapha lamgada lameleka yikho angasabonisa unyakazi. Kodwa inhliziyo yakhe yayingayilekwanga. Haleluya. Amen. Okuqakathekileyo ukufunda ukumeditate. Andikumeditate sakwazi ukukhuluma enhlizweni noNkulunkulu. Yikho kuthiwa ukumeditate. Yikho uNkulunkulu akulayezela uJoshua wathi Joshua meditate day and night. That means you don't stop. So noma bezama ukuthi bathi inhliziyo yakho ivukile ayilala. Hallelujah. Amen. Praise God. Ama testimonies were so powerful. Hallelujah. Amen. I-testimony unasiza siyabonga uNkulunkulu ukuthi amvuse. Because last week saw the prophecy kaNasiza anti ngatsho ukuthi Nasiza something izayenza engekho right. But amaKristu angakhuleka sizoba la. Hallelujah. So sakhuleka ngesandla sonke ne-church. Wathola admission. Echakwazi ukuthi emesileni kule admission. Ya admit. Wathola admission ku-healing med. Walala ku-med leya. Med leyana ayikongulalo nje. Hallelujah. Usangalala 5 days ungaphaphama. Praise God. But siyabonga ukuthi uNkulunkulu usevuse uNasiza. Lokho sikhuleka ifamily. Sikhulekela labanye bethu abangasonasiza abalama cases afana nayo. uNkulunkulu osikanayo uyakhangela khona la yakwazi konke ukuthi ayasonasiza yedwa lalwana la ngale ekhaya anti uNkulunkulu esimkhonzayo umkhulu. Haleluya. So namhlanje silezinto eziningi sizazishare. Sesithethe isifuba ngale isikhathi sesisiya duzele ukugcineni kwalapho siyakhona.
kunezinto eziningi celebrate i-birthday kaMfundisi. Hallelujah. Celebrate mhla ka-27 October. So every year si celebrate ndawonye. Anti celebrate ndawonye. Amen. So siyakhipha i-board yakhe sikhiphe si-500. Hallelujah. Amen. Praise God. So siyakhiphela phandle sifake le cake ngoba nabashare la i-birthday. Ngumelisa yedwa. Wow. Praise God. So ikhekhe izolidla ke ikhekhe likaMfundisi lo Melisa highlight side khona lapha. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. And sizoba futhi afterwards soba labantwana yathi Christmas sifikile vele. Ngiyabona nje sifikile. Sisiku happy November. Hallelujah. So labana bayenza i-drama yokuzalwa kukaJesu. Ikhisimusi ngiyani bazalwane? Abantwana ufuna abantwana. Ikhisimusi celebrate ngekhisimusi. Celebrate ngekhisimusi. Angela, fakisandla sakho phansi, Nkosi, fakisandla sakho phansi. Celebrate nana? Mama celebrate ngekhisimusi. Yeah, I celebrate. Go. Yes, celebrate uNkulunkulu uyenze. Siyabe sijabulela ukuthi uNkulunkulu yenze. Hayi, sizabeka phansi isandla, Angela beka phansi isandla. Lucky. Amen. Hayi right, siyafunda. Bayakwazi ngathi ukuthi bakhohliwe. Bayakwazi ngathi ukuthi sebekhohliwe. Okay, Mampo. Ukwenzani? Good girl. Yes, sizawukhaya kahle overload ukuthi siyabe simgcimisa ngempela. Mbani futhi omunye? Siza. Ngitshayeleni izandla. Ilanga lokuzalwa kukaJesu. Hallelujah. So kuyabe kuyi-Jesus' birthday. Auntie, siyayenza ikhekhe elingakanani? Lapho kuyabe wonke umuntu ebheka. Siyabe wonke umuntu ebheka sibheke siselekani seke kungaka so. Hallelujah. Praise God. Siyabe silibhalile Jesus Christ happy birthday. Praise God. So asiqaleni ukucabanga ngekhekhe leChristmas. Ngekhekhe leChristmas siyabe silabantwana abazase akthela ukuthi uJesu wazalwa njani. Anti so siyabe sizofuna idonki, sifuna uJoseph, sifuna uMaria, sifuna ama-shepherd abelusi, sifuna inkanyezi, sifuna anti. So wonke lokho siyakwenza namhlanje. Siyabe sikhetha khona iscript sangikhona sesikole. Hallelujah. So siyabe sizayenza i-traditional way of doing it. Lapho sizarekhoda khona. Kanye ifisa ngathi akuyaba labanye abantwana ezabakhetha bebuye kubukele first ku-TV. Kalele ukubukela kwenze TV post imine. So ngokwe-Christmas shayelanini ogogo labokhulu izandla. Hallelujah. Ngizwile ama-voices e-heaven. Amen. Mabehlabela so ma ungathi uyagula kumele ubambe lapho ubuhlungu khona ubuloku usendlula. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Because sebaqedelana lesono. Amen. Baseza bakhathala bachiya. Hallelujah. Amen. So bazama ukutshela thina sibatsha ukuthi asihle siphendukeni masinyana. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. So yikho sizakwenza namhlanje ukhona ukuthi ngikho ngenzela ukuthi kube fast. And then sihlanganisa ngendaba yesonto yethu ibhilidi. Anti sonke sendaweni yebhilidi sizofunda kancane amavesi abazayo bethola ama-messages. It's unfortunate ukuba usibanda akekho futhi namhlanje. Kufanele ukuthi ngabe ukhona ngoba nguye ohlala echinga ukuthi uNkulunkulu endle yakhe ayilamathayisi. Kufanele ngangu yokona. Hallelujah. Amen. So sizahambisa message again. It's very important ukuthi ubabusibanda. Hallelujah. So sizahlanganisa konke lokhana sesingadlula iservice sashiyanyana okuyinyana okunjani ezinjalo sicelebrate ibirthday kaMfundisi lo Melisa. And then kubuya ibhuku leli pure for free is today lapho sifuna khona idolo. Ibhuku leli pure for free wonke umuntu
manje sesifuna idola. Why sifuna idola? Bangakwazi ukuthi why sifuna idola. Manje liyakwazi. Why sifuna idola anje? Ngimshayeleni izandla. Haleluya. Isikhathi sonke lesi besiyakhe ezinye isakha sisodwa, isakhe indlu yenkukhu, eyomuntu, eyani, anti lapha besingadingi abantu. The reason sidinga abantu la sangayakha futhi sisodwa yena le kaNkulunkulu singu-2. But ekaNkulunkulu akuvunyelwa. ekaNkulunkulu indlu ye-community, indlu yabantu. Asondlu kaMakhulu indlu yabantu. So indlu yabantu yonke imvuthu kumele ingene imvuthuluka yakho. Haleluya. So sisakhuluma ngemvuthuluka, imvuthuluka ngencane yakhona. Kulokukhulu kwakhona lapho uNkulunkulu afuna khona ama-pillars lapho esikhulume khona last week ama-pillars. Angazi bakhona abalaleleyo yini imessage. Kulama-pillars kaNkulunkulu afanele bebhalwe laphana ukuthi noma sebafa uyalokubona kubhaliwe esontweni. Haleluya. Uyalokhu kubhaliwe Saint Mikia. Uyalokhu kubhaliwe Saint Mikia. Ungabhalwanga Sister Mikia Mbuzi. Uyalokhu Saint. Haleluya. Amen. Saint labana yibo abafakana ama-pillars. Yibo abayenza ukuthi kwenzeke. Haleluya. Ezibizo lakhe libhaliwe laphana lasezulwini libhaliwe. Anti siyakwazi eBhayibhelini. Matthew 18:18. Konke okulotshwe lapha kulotshiwe lapha. Okuqanyulwe kuqanyulwe. So once ibizo lakho lisendaweni yikho lokho. Lingatholakala lisendlini yenyanga ibizo lakho you are finished. Haleluya. Amen. Lama ngakhuluphi. Nanti kulabadala lapha badala. Yes, ngiyabuza ke ukuthi right khulukhulu ethi no athi yes. Haleluya. Ibizo lakho fanele litholakala lisendlini kaNkulunkulu. Ngenze baba ngikusebenzele ngisesemhlabeni. Ngenze baba ngikusebenzele ngisesemhlabeni. Usetshenzelwa njani uNkulunkulu bazalwane? Khona lapha mina ngisemsebenzini ngibona mina khona. Lala abantu behlabela besemsebenzini. Ogogo behlabela besemsebenzini. Wonke umuntu yiminister. Haleluya. Even lo laleleyo la yiminister ngoba makulogodo lodwa oyinsimbi ukuthi angeke ngikhulume. Ngihamba nje edinga ukuthi umuntu angilalele. Haleluya. So khona lapha wonke umuntu usemsebenzini. So yenza ukuthi uNkulunkulu ngiyenze ngikusebenzele ngisaphila. Haleluya. Ngoba wathula ukuphefumula uNkulunkulu kakhonzwa ngabantu abafileyo. That's why singa-adviswa ngento ezinhle kakhulu because osethule sekuyile back kubaba. Amen. Haleluya. So kushele sigijimisa ngalezi zinto sibuyise we are in the wrong because kakhonzwa ngabathuleli. Abathuleli sebuyile ekhaya. Wena lo useyakho indlela umsebenzini kulungisa indlela kuya ngaphi? Ekhaya. Haleluya. Amen. Praise God. Hallelujah. So sifunde kabanzi sorry kulama ministry materials laphana futhi. Haleluya. Ngingakuthokozile sizabuya sokupreacher zokwazi. If I catch you sleeping, you are coming here with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's getting tough. Ngingakuthokozile nathobo uzabuya umekeleni. Hallelujah. Okhokho laba kabalana kwazi balezwe bachaya iphungu. Praise God. Bebazithwele. Hallelujah. So ama-ministry materials, ama-bracelet, ama-bangles, ama-anointing water, ama-iluka kukhona phaa konke. Yonke lana into lapha ilogcobo. Ante monthi lami ngigqokile kwami. Kade sengidinga ukusuka ngisengele phezu kwayo ngoba ngingavuka ebusuku nokuthi ngingavuka mase ngilala. Yenza so mase ngilala. Lord Jesus, create in me a pure heart. Dala inhliziyo entsha kimi. Uyakukhawunta so. Take more of me, give me more of you. Lord Jesus. Lord Jesus, wena uthe wena kawulali. Mina sengilala. Wena ngilinde sukela enyaweni kuze ngifike ekhaya.
uzibeke ekhanda phezu enyaweni, linda indlu, linda abantwana, linda inkomo, linda imbuzi. Uthe wena kawulali ngomsebenzi wakho, uyakumedithetha inkonkantifiso uzulidumeki sokuwele phansi. Ulala ungaphi? Usendleleni right, ngoba ukulala ukudumeka kwakho kufana nomuntu opheka ama-suitcase uyahamba ijeni. Haleluya. Mawuvuka laphana uzile khona ukuthi wadenga labo Maria labo Jesu, because ukulala ukuhamba, traveling. Uhambe e-UK ukupheka ekitchen uphenduka ubuyela, uhambe uyele uphenduka ubuyela. Haleluya. Umzimba uyabulela laphana, ispirit siyaphuma sihamba all over. So ispirit sakho singahamba si-empty, siyabe sinjani? Siyahlangana namadimoni emoyeni, kube kuncane indawo. Haleluya. Ispirit, for instance, ispirit sika-Tobin salala sile consciousness, sikwazi cabanga ngoNkulunkulu. That's why wayekwazi ukuthi in Jesus name into lana ibuyele emuva. Then bamkhangela lapha wiki khona ukuthi ngoba bona vele bafuna umuntu oleleyo. Olele njani? Spiritual. Haleluya. Spiritually kumele ube awake, uhlezi khona la, kumele uvuke. Yazi antenna lokho kuthiwa i-airway radio. Kumele i-antenna yakho ibe phezulu, ithatha yonke isignal. Haleluya. Ungabi leni radio yazithi shh ingabambi lutho. I-antenna yakho mawulapha endlini kaNkulunkulu kumele uzitshele ukuthi kanye ubuyele ngikhaya la, ngihambe ngiwest isikhathi sami ngihlezi lapha ngihambe ngalalutho. Ubuyele le something ngikhaya. Haleluya. Praise God. So kumele kwenze kube yipoint akulanto uyakwenzela khona lokho kumele uzenzele. Haleluya. Praise God. So lokho kuyakuncedisa ukumeditate. So you are counting your faith ngebracelet. Kuyenziwa kakhulu ngama-Roma. Ama-Roma nje uyabona kwama-Roma okukhulu, so kuye kuyi-chain, so kuye kule cross Jesu, so kukhulu kwabo. Bona bayabenza lokho lokuthi bebonakala ukuthi bayakwenza.